Biyag ti tao. Naragsak ka na yung bag nga oras ngayon kay panagbubuya, wano panagdangdang nga gita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Gianna Almoite Drama. Barong manan nga episode, iti drama abiyag ti tao ting kay mga ganita nga makablawa man pa ni Linsky dita Hong Kong, Rowena Viste Barcena, Maribel Rendon dita Abu Dhabi. Kaya titayntay nga rudandanggan ti episode 392. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Randolph, apok. Apay kasta tila nga managgapo dita silid ni Nanang mo. Inyagak iti kanan ni Nanang, Lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumot lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay ah. Ala, aginanakan mo ka na banog ka naggapoy ti trabahom. Siya kundi makamo ka ni Nanang mo. Maasyanak ka ni Nanang, Lola. Kasla mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Gapo iti pupusayin ti kabsat ko. Wen nga rod, hanggang mala, andi nga yan talata. Tapno may liwliwag na tinakaro ala dingit na. Anak ko, mangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutungkan. Aginggat ka ano aya, kasta ka. Abigail, anak ko. Atlunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jetty Biag ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito'y lamisaan to'y kanamuan. Mangan kan tulatan numabisin ka. Di mo kumabaybay antibagim. Laglagi pa nga dapan ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito abagak. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak lang dito'y abay mo amangan dingay kan ka anak ko. Kumusta ni Nanang, Lola? Nakapangan ka dimot lang? Napok. Nakaturog ba yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola. Awawatem kumalatan ti inam, wan. Di na pailang amin maaklon nga awanan day di kabsat mo. Amumat, no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. Well, Lola. Amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di Abigail ngam siyak. Ngam uri no kasta. Patpatgaklatan ni Nanang, Lola. Mala, di ka ko magpanunot iti negatibo, wan. Tamok ngagpada ti panangipatag ni Nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apok. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apa nagkita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan. Ita, tadalakad mi kadagiti gagayam ko. Kunam arumar ta. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurar ta. Jak mat kayat apaayan dagiti gagayam ko Pasensya kan, Heidi. Adda ngamin inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Ti kunam ket di, saan akon anapatagkan ka? Saan mo takasta? Amom nga ay ayatan ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdama kanton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayam ko amang sukon kanya. Sige nga ron. Agan-anad ka ha. Bye. Good. Anya ngay pare. Nakasagana ka ka din. Iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabahon to. Herminia. Henry ka dilatan. Di nak man awagan iti Herminia. Tamakapabakwar dengdenggan. Ala, Henry no Henry. Okay. Ada ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbagada iti meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae. Agkawas iti pang lalaki akawas. Kat dagiti mo't lalaki. Agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas.
Nagmayat to pa ilata na panunot da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti kostyum. Mayat ko ma, no pang lalaki ti badok, no pang babae ka no Agkuyog tantukit di ama panagsapol iti kostyum ta, Henry. O detoy, bagbagay mo na ito abestida. Usaram detoy. Anyamot data, nagsilap mo. Mayat da ito'y, bagay mo. Manjak, jay simple lang ang tipilyak. Jak mayat data. Si Kangay, anyat na pilim. Awan mo't nga ron. Awan mo't umanay. Awan dito'y tay size ko. Ala, intag sapol iti sa bali. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Kut, anyang ingarod ti usaron. Agsapulak to ni Jibalay. Ano ti bestida day dinataya na kabsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay. Adu ka tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadiday ta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabuk mau. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo day ta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na di kabsat ko. Adda ngamin maangay nga event mi iti kompanyenton rabi eh. Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mo. Ha? Kabsat ko nga ro, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang tagbalin a babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay. Kasla kay lagsinginan itinatayan na kabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom day ta. Tamang ano kala at arumwarjay inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Amang anong tan na ka. Lola, umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Ta marabyanak nga gawid. Kan tapno saan kayo amapuyata na manguray kanyak. Oray, ta damat duplicate ti tulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, no mukla nga dakkel gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan, inkarigata kumalatan tinaggaon kan nagwig. Imbagak mo't ngamin ken ka, ngam dinakmat ngamin patpatyen. No joke pare ha. Kas kalababaeng agpaiso di ta suot mo. Nagpintas ka gayam. Nagbalin ka babae. Kaing-ingas mo tayo nagawa ni nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. No impalagip ko ti kabsat mo pare. Kaing-ingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige. Tayo nakagsukatan. Tanalpas mo ti program. masaduta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Ne? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas. Abigail, anak ko. Nagsubli ka. Nanang, sana siyak ni Abigail. Oh, anak ko. Kailiw ka una yun. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang? Italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay Randolph, ay na, ada ka magaya man na po. Walola. Nagsublin ni Abigail, Nanang. Ay, Randolph, kasta unay pa nang arakop na kan ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayak tatidog abok mo, wan. Ha? Wan, Nanang. Ay, Diyos ko. Anya da ito yan na mapaspasama kiti anak ko. Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Wan, Lola. Inuray ko ang makaturog. Tadinak mat ibatanan. Nakaigamlatan iti imak. Ipagarom na talaga asyak ni Abigail. Ay,
kasano daytan ngay. Lola, nagragsakak tunggal arakupan nak ni Nanang. Ha? Ken nakaragragsak ni Nanang tunggal makita nak akas ti suot ko. Tatalaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga ro daytan, apok? Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anakadulin. Ta isu ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Mayat ti isem yo ita Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow! Bagbagay mo day tabistidam. Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung matipanunot yo. Di yu itulok nga abakan na kayo tinakaro aladingit yo. Randol, papaok. Saan ka kadi amarigata ni tikas nga raramidem? Saan, Lola? Basta para iti pagragsakan ni Nanang. Araminek ti amin na kabalak. Ay, apay no ipaagas ta ni Nanang mo. Sa balin ti Jarna. Mapukpukaw na talaga ti limbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramidan na, Lola. Diyak kaya't amaya dayo ni Nanang. Uray, ta saan mo't ngagdangaran. Kan saan arum-rumor diti balay. Kan naragsak tunggal makita nak anakasuot iti bestida den di kabsat ko. Wen agam aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Kan kakaisuna amay pategnakon ni Nanang. Ha? Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni Nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ti atensyon na. Ang jak ginura ni Nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon yung ibaga kanyak. Wen, awatam latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kabsat mo. Iso nga imbukbuk na ti atensyon na kenkwana. O Lola. Sana bali. Tanda kayo matamang sulsul nit iti pagkurkurangan ni Nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nagtaw, linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbanog kayo pala. Siyak kuman ti mang labakar kita. Ay na, napigsaak pa nga aglaba, apok. Alang arod, Lola, inakagpulesan. Tapakanay ko ni Nanang. Mabit lang, umayon. Hi, Randolph. Heidi? Apay kasta tilangan. Nakabistida ka? Naka-make up ka? Tinasaya at sumrek ka, ta? Diyak laing pagaro. Bakla ka gayam. Ni, sana po nureta. Gitakan. Heidi, mabit lang. Heidi! Awanan, Lola. Namimpinsanan asininaanak ni Heidi. Gapo iti kastoy alangak. Dinak man lainik ka ni ti gundaway ko anak palawag. Nala, sana balay. Makasapol kan to pa itinasaysaya at ngam iso, apok. Lola. Talaga siguro asaan nada kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para kan ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsingpot ka, Karen. Katjak malapdan tiriknak nga gayat kan ka. Amang nga numakmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon kan ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura amang mo iti pangadeng mo. Ngam idawdawat ko lata.
Asapay ako mataad na namnamakin ka. Lola, tangay kasangay ni nanang inton bigat. Awisag to tay gayem ko kan tinobyak. Tapno adakadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni nanang. Magkatala si kati makaam mo, Randolph. Agluto akto nga ro iti pagsasangwan tayo Saan Lola? Agorderak tulangan iti ruara. Tapno saan kayo na mabannog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni nanang, Karen, Henry. Inawis na, isungay mayak. Italaang manin, nakapasyarak dito balayo. Uray siya. Itala nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni nanang mo. Ay, aday Jesselid na. Kaya't mo ka niya makita? Wan, O sige, tayam amo kakin ko na. Iso ni nanang ko, Karen. naimbag nga oras yun, Nana. Pasensya ka ni tikasta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tayo ti kabsat ko. Nagbalinan na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yung ti kabsat ko. Nakapoy ti pakinagam na. Iso anapukaw na ti limbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Irwar yun ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, Nana. Ay, nagpintas ka mo dun. Agyamanak, Nana. Nasingpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Iso na lang tanubirukan na ni Abigail. Talagang agwala. Ayan ni Abigail ka. Irwar yun ni Abigail ka. Irwar yun Mang Rupi manin nga agwala. Mabit lang ha. ha. Inakbit at pulas. Ha? Randolph? Apay akasta tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa eh. Oh, Abi, anak ko. I love you. Ha? Kasto'y tiraramidag, Karen. Naskan nga agpamarangak akas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitilangan ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumaagsangit, Randolph. Tsak lang amin malapdan tirik na agsangit. Tunggal makit-kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko like ko na. Randolph, Patpatgag unay ni nanang ko. Nga oray tsak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si bibiyag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na. panagkunak. Nasaysaya at no maipaagas ni nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngem kasanon. No agimbag, di naktumanin pagan ano. Ha? Sigurado di naktumanin pagan ano nga arukupan, Karen. Di ka ko magpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Di napatag, maipaagas kat agimbagan. Oh, sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak. Ha? Papanantaya, apok? Intay yawi din ni nanang. Ha? Nukasta? Talaga na imbaganan? Wan Lola, nagsublin ti limbong ti panunod na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang,
Ay na, Anita, anak ko, ay, pudno gaya man na imbagan kan. Kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito, Ijak maamot na pananan, anak ko. Adaak lang dito nanang. Oh, Randolph, anak ko. Umay ka man dito, hoy. Apay ngaglamlamang ka. Kunak namin no sa andak asapulan nanang. Isa mabainak ngagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay. Pakawanan na ko, ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatag ko kan ka. Nanang, Anak, nanang, patpatgan ka unay. Patpatgan ka. Sapay kumata di nakagura, anak ko. jak tumaramit ti manggura ka na kayo nanang. Gapot na patpatgan kayo unay-unay. Agyaman lang, tauri nagsublin ti limbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinabatbati nga anak ko. Patpatgan ka unay. Pangaasim tasalwadam ti salunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan na kasama pasamakan ka. Tapno agpaot pa iti panagdinat, anak ko. Wala lang, ikarik. Kat di kayo pulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon sa kalasumangpat, Danilo. Okat, anya ko may ta. Awan bibeng mo. Di ka madanagan, tapo manawag matlaan. Umay ko la alanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manen iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbab. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Diyak laing pagarup anak ka asawa ak iti silahis akaskan ka. No amok la kumakasta ka idi, diyak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minidi. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Basol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalub mo lagayam itipod no akinataom dagita amasel mo. Anya ti mabalin ko, talaga kastoy ko. Kat, kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka, Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuam. Kat nagistorya kami. Adutin na amuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanan na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di sa utigayem ko ken ka? Nga adan GF ko? Saan kayo pa'y matanag kasar? Anyat amok ngay. Ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarami. Anya? No kasta? Awan namnamang agsinublanta, Randolph? Ladingi tak, Heidi. Ngam awanan. Ado panubok ti paglasatan ti tunggal parswa. No nakapoy ti panunot mo talaga maabak ka. Ngam no kumpet kay ti Diyos ana marswa tumipker ka. Kat malabanam to amin akarit adumteng kan ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.
Biyag ti tao. Naimbag nga oras yo kagayam. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kabarbaro manan nga episode, wano pa kasaritan ting kay mga ganita. Ngam shoutout mampay kani Federico Presto, Leon Lavarias, Tita Paris, kani Rodolfo Reyes. Kaya titayin tayo nga rudin denggan ti episode 390. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisursor iti lako taan natag. Makaturturog ak pailang tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayon ti mapanaglako. Nadagsen ti lako kanatag. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! Apay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsasa anak kao? Tauray sa anabak ng ti inam. Lasing pa it nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit dain, agmurmuray kan, tayo kamanganay sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar. Ikasar kan tumot lang Basta agtaraytan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang diti lugar yo. Wen nga rod, nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano, uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglaba kas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagiti latan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko. Ika ti malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babae. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat napapanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kung sinsin ati madingaram iti anak yun, ana. Aguli magkaman! Sika, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuapay ngamin na sika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia mo tinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingput ka dito'y tanasingput dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho dito'y nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't di iso adakkel a pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho dito'y kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na.
nasingpot dayto a security guard. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinuan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mo, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awandakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-am mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray, ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matin ngagdat-dato naken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak, akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnak ka kung ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiyag na nayon. Kastamat ti anak mo. Ipatag ko kaspod nung anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay. ape akas laborido ka. Ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam to cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalagip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka, kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan-ayat na sika. Sika pa'y laang ti damo no kaskasano. Isalbar mo man kidi iti kinabaak. Aday ta ka manen, Mia, Intun kwan, masakitanak manen. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak.
Diyan ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay nati agkita, agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na nakon. Padasan ta tiagil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya, Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris itirik na. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan titawan. Agawid ta rin di probinsya ta masikukan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunnak nga tatinam. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kasla masikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Lubiak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Kan anak namat, ti kadwami nga ubing. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na sikugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababaay. Hagam, alala, agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pay agkasar. Agtrabaho ka pa'y, kanay, awampay urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kayat na ka jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangadeng ko, isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain, kas kay labak latamat maturaw. Takton ti Sara tinwang, hanggang matmaturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, ti araminyaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala, siya akong ti makaammo kan ni nanang. Anya kayo mo nanang. Bigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa lang. Abay, anak ay tibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Day ta babae tilapad iti panagbak ng mo. Sa baling nga minti inununam. Di mo pa mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala na lang. Layong arot baybay ang ti asawa ka, katne, dakkelan ti tiyang na. Saanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Di yung arot ung-ungtan amoy masikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan yung ano ni ti agkakasakit sarita. Wan, ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay bagtita kaya? Ay Rain, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay,
Anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Uy, nanang, tanag diningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida, kat allergic kaw ti kasta. Agagatol ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gayam iti kasta. Kunak no, imposible adi mo amaw. Ay, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom babae. Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadag iti sweldok na. Ay, awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Maulawakan ako. Nanang? Kupit ti Ha? barukong ko. Nanang? Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangi ti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta mangalaki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Ay, maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, na saan anakaro ti panakaatake yaw? Hindi babae nga insangput mo, timangmang iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na ijay nga Irene no agawin ak ija balay. Ija kayat na ijay abab, iaparakan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo dayjay babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawin. Ladingi ta kaya rin. Ngam, jak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala iti lugar yo. Di ka bandanagan, tayo kan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? Ngam, no kayat mo? Ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawit ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene, anak ka. Ay na, agyaman na nagawit ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta ay malas, umar kayo. Apay gaita kayo laeng nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarak. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Ikat awan na imbaga nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan ang dagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pinta sa gasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo.
Basta agsingsingpot kan. Aggagat ka ngagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka, aging kat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang iti apo ka. Pagyaman ang tatay. Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo nan tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biyag. Di tao. Hello gagayam na imbagmanan nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama Biyag ti Tao. Shoutout mampay kani Jackie Claro, Alfredo Basanes, Marita Kokya kani Oliver Cachero. Kaya ti tayong nga rudandanggan ti episode 389. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no, da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no, adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan manang. Alas 2 pa'y mo ti klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa, aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigan latan iti balay manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken kaditarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adon ti tao. Hi, Hi. itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa palakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan Adaak lang mat ditoy. Saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tirwar. Mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adawayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo. Tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga mila sa bali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula taabaybay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyaman no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng ang mapmapan ditoy. No adu ti aramiden nyo iti pagadalan nyo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman tapinat ganak matlang aki.
Namitlo na daras, may nawis ka. Ngam, itala nga patgam ti awis ko, Marta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pailaan kini Manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat kan ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, Aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, Aki manak. Nakaragsakak, Aki. Inaklon mo ni Byron? Wen Manang. Isumatlaang nga dyan makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen Manang. Kanayon kumatalaglag panday takat. Aywan, pasensya ka pailaang Manang no di ka paila matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramiden mi iti pagadalan. Okay laan kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen Manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amoyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama. Apay, nakaamamuam iti nobyam. Iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga minijay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Iso sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto dahi ta, Amelia. Nasakit mo't dahi ta panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga rudo na jak kayat dahi ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay? Ha! Sinaam daytoy abapae. Nagsakit ti panagsasaw kanyak ti ina ni Byron, Manang. Jak ni namnama akas di ti panagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti panagsasauna. Kasta una pa ng tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron ngay. Saan na pulos sa nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, Manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rutirik nak, Manang.
Tadinak man lain sakit, apulos. Hello, Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka dita. Kaguranak pa lang. Pasensya kan. Diyak ngamin namnamay nakasjay ti ibaga ni mamakin ka. Diyak amo noon niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kasya na ibagana saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka magtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ni ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot kasta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak di tibar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron manang. Day tantikon kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakun kat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrek iti oray ani abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Liklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapating kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mong aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay lang. Makiwin naswasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mon uray na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkamkam mali ka. Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapok kan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kun iti dayja Byron manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't la iti inana. Ha? Ne, apay. Anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensyakan manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem ading ko. Ipamay-sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni. Saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan hak ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwan nga ron manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka manang. Naimbag man, ta nakapagpanunot kamot laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama. Ha! Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken, wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad-adal iti medisina dayjay. Agbalinto a doktor, iho.
Sige mama, da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dahil ti abaligik, manang. Iti saan ngagbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapat board exam na, manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam day ta. Sapay lako, ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawaan kami ni tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami? Isa kayat ko nga ikalay sa. Aga, magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan, manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kastakmat kan ka, manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakal mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbalin na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbalin na manugang. Anya nga ita, nakatumpungak lakat ni Rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya! Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagado ti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital apag trabahuam. Wan nga rod, man-mano ti bakantek. Ala nga rod, aganan ka dita, manang. Win ka di, doktora. Agan-anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak data, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon to nga agsarita. Ado pa'y nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Ora ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Diyak laing pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siyak.
Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung nayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka la kuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagi dyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, ado pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita, iho. Kasla aklalumnad, kapo itinakaro abain ko. Oresyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makaino na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagti agas yo. Di ka mang tagibasit, iti padam a tao. Tadi mamu tigasat mo. Tamangan no tay tao at tagtagibasitam, kat isuntumat titang tangadam. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.